Bakyogerera gano aye eri abantu abali gwidibana n'ebigambo ebitasaana mu bantu n'olwekyo nayenda mbikomya olwaleero bana ensonga ya Inebantu yawa tekali okikyuka era twenda okwebaza baba nti ensonga eyo yawa so tuli kusaba abantu bona bayikaikane buli ebali bayikaikane era ndikwenda okubakakasa nti Inebantu Busoga 311 wikitegeera kamba elini egiye baba niwamusitanule bayole dadawe ni Samwiri bayole Kabale alambaire mu St. Muluba village emayuge era mwidukulu wa Kabale era ina alambaire genaawo mu St. Muluba village mwidukulu wa Isinwa era mu kyalo kyene ekyo eyo ndayini yaratawe kulairwa mama mukyala bayole azalibwa mwami bogere ekitovu eriswani ekitovu muluka gwe ekitovu mwigolosa lya imaniro n'olwekyo muleka gatabaawo okubuuza kundi eyo ni history egema ku mwana waife Inebantu n'olwekyo ffe tusanga era ombona era tuli kwesunga okumubona officially